ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere 2024, turi ku munsi w'isabato cyangwa se umunsi wa gatandatu bitewe n'imyemerere yawe. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama wo kuri radio televiziyo Nturu ya Mashariki. Sentama, isabato nziza. Umunsi w'umunezero mushaka. Yego. Waruzi uko bikiriza harya? Mbabizi nubwo wenda nabyibagirwa. Ngira ngo ni kiroga izwi n'abantu benshi. Yego. Ntibisaba kuba wizihiza isabato kubimenya. Yego. Hakurya ngo n'ubundi byaraye biturika, n'ubu dushobora kumva ngo bombe kiguye aha cyangwa rurambikanye umwe akuye aha umwe atsimbuye undi. Yego, niko bimeze, ntabwo byoroshye. Birakomeye. Hariya ni amashiraniro mushakamba. Gutsimba hariya nakubwiye, hariya ni ahantu h'ingenzi kuri buri umwe. Yego. Uhafata rero araba afite amahirwe adasubirwaho. Neva ariko ngo umurundi ari kuraswa akahita amusimbuza undi. Niko bimeze. Hari noneho yohereje ngo 900 bambukiye mu Cibitoki cya Rugombo hariya ku ishyamba. Ubwo baraza ariko ntibaramenya ngo bararwana he. Ngo babisikanye n'abandi 100 ngahe n'ubundi bari mu masashe y'imikara mu bikamyo. Ubwo umuntu iyo bamushyize mu isashe abantu n'ibibazo ngo uwo muntu abameze ate. Ahubwo se wamenye? Yego. Twavuze drone 12 zafashwe. Yego. Abari bazifite se bagiye? Barirutse cyangwa barapfuye? Operasiyo ziravuze ubuhuha abantu hariya nakubwiye harakora ubwenge bwinshi. Kuko burya abanyadushoka ni abantu bakoresha ubwenge bwinshi kandi badatinze mu gihe gito. Iyo yatinze biba birangiye, bakubita nk'inkuba cyane. Abariya rero bariya twavugaga b'abarundi baje banyuze hariya, barinjira bamanukira ahitwa mu Ruvungi. Ni muri Kivu y'Amajyepfo hariya hamwe na za Uvira. Ubwo barakomeza, abantu bahazi bahabaye. Ni ahitwa ni ku Mutarure. Aho ngaho rwose noneho bakomereje. Bisa nkaho twabonjaga abadukurikiye amakuru. Reka tujye rero kuba baje ntaramenyekana niba bajya kurasa kuri makanika, niba baza kurasa kuri M23. Biracyari aho hagati, ariko ikigaragara aho batakaza cyane ngira ngo niho bari buzana abantu. Ubwo birumvikana bashobora makanika n'abasirikare badasanzwe bariyo barazamuwe. Yego. We icyo badashaka ngo nuko ngo M23 yahura na makanika. Yego. Ko babona ari ifite umurava munini, naho makanika ibereye ahantu hamwe arakubita uje kumwendereza. Ngo bahuye noneho byabakomerana. Byakomerana FRDC. Ngira ngo twabonjaga abadukurikiye, ariko tubaha ingingo z'ingenzi ubundi twinjire mu makuru. Yego, reka mu ngingo turebe byifashe bite ku rugamba muri Ngungu, Sake na Bweramana. Tuganire kuri Twirwaneho yongeye gushyira hanze itangazo. Noneho turebe General Muhozi tumenyereye gukoresha X cyane. Yego. Ngo yaba yasezeye kuri X. Yaba yisezeye rwose.
ibi rero turaza kubimenya mu kanya Mushakamba. Reka dufate iriya ngingo Mushakamba, iyi ngingo ivuga ku mirwano muri Ngungu, Sake na Bweramana. ni ingingo ngari. Ni ngari cyane ko irimo ivuga imirongo y'urugamba itatu, no kubera ibikorwa bitandukanye cyane. Yego. Ufashe nka Ngungu, ahangaha ni ahantu harimo ihangana rikomeye hagati ya ARCM 23 na FRDC n'abayifasha. Nivuga ngo rirakomeye, abantu baryumve muri ubu buryo, rirakomeye kuko ARCM 23 izwiho ubuhanga bwo kurwana, irwana kinyamwuga. Bikongera bigakomezwa nuko hariya ihuriro ry'ingabo za guverinema ryongereye umubare w'abarwanyi. Abarundi bakaba babaye benshi, noneho n'abandi na FRDC Wazalendo nabo bakaba babaye benshi, basanga barimo barwanisha umubare munini, bityo bigatuma imirongo y'urugamba itanyeganyega cyane, bakomeza kurwana mu buryo bwo kwigana, umwe yiga undi yiga undi, bigatuma rero imirongo y'urugamba itanyeganyega, ntihagire utsisura undi. Noneho turebe rero bimeze bite, ariko nubwo tuvuga ngo Ngungu birakomeye cyane, Sake naho ntabwo byoroshye. Mbonye FRDC batabaza ngo ARCM 23 bafatanye Sake, uretse ko n'ubundi batari bayifite, wenda bayirebeshaga amaso ariko ntibayikandagiragamo. Ngira ngo ubu ngubu baramutse batayifite ahubwo byaba byabakomeranye. Turaza kumenya uko bimeze. Ahandi tureba ni Bweramana guhera ejo hiriwe imirwano. Ngira ngo M23 yiberaga mu misozi hejuru, ariko ejo yari yururutse igera hasi neza ku muhanda. Ibyo ngibyo bikaba byarakomeje urugamba rw'ejo rwa hariya. Mushakamba wabikurikiranye neza, Ingungu bimeze bite? Nibyo, Ingungu ngira ngo mu kuhavuga birasaba guhera kuri video yari ishyizwe hanze na FRDC. Njike Kayiko, umuvugizi wa FRDC muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yageze muri Ngungu, turaza gusobanura abantu bamenye ni hehe yarari muri Ngungu, kuko ashobora kuba muri Ngungu ariko atari Ngungu mu isantere. Ibyo ni ibintu bigomba gusobanuka, tugasobanurira abantu. Gusa mu barinzi be bwana Sentama nabonyemo abambaye bodaboda, rwose uri inyuma ya Njike Kayiko neza yambaye bodaboda z'umuhondo. Ibi bintu byo tubivugeho iki ku gisirikare? Gusa nawe yambaye kasike y'imbabura. Kasike iyo ivuga imbabura yazanye umugese. Ijya numirwa rwose. Wabonye ko uburyo yambaye nawe yasaga n'uwananiwe kuko yari yagenze cyane. Kugera hariya ntabwo byoroshye. Twagiye mu mwobo. Twibajije wenda inzira ashobora kuba yaranyuze. Ashobora kuba yaranyuze inzira y'amazi, ikazagera aho yambukira, hatari hano hafi ya za Minova. Wenda tugende hirya nko muri za Karehe hirya. Ubwo akambukira aho ngaho, noneho agashaka ukuntu yinjirira biriya bice bya ahari za Numbi gutyo Shanjo, ibyo bice yambuka afata mu bice byegera Ngungu. Kuba ngo yambutse Nyabarongo. Ashobora no kuba atarambutse, wenda akayisiga hepfo ibumoso. Ariko ikigaragara yakoze urugendo rurerure. Ariko noneho tugaruke nyirizina kuvuga ngo yageze muri santere ya Ngungu. Hariya ni ahantu bita mu Miyove, ni ruguru cyane. Ntabwo utaragera muri Ngungu neza. Bivuze ngo rero hariya ahantu yasuye Mushakamba, ntabwo mbese si ahantu wagera ngo noneho uzavuge ko wasuye santere ya Ngungu. Kuko ntabwo wambwira ngo waje wenda uvuye mu majyepfo, turavuga hano mu Rwanda,
ugeze ku Ruyenzi hahandi batamarira impamba cyangwa bayirangiriza, ngira ngo niho bayirangiriza. Ugeze ku Ruyenzi urahagarara uravuga ngo nageze i Kigali, ngo ndi muri Kigali. Ibyo rero ntabwo ari byo. Bigaragare ko ariko tumumenyereye ko ibyo avuga byose niyo akweretse ngo ati aba ni RDF twafashe, akunda kubivuga no kubikora, ati aba ni M23 twafashe, akunda kubikora. Wabonye ko n'abo yavuze bamunyomoza ubwabo. Yego. Wabonye ko n'abo yavuze bamunyomoza ubwabo. Ngira ngo Mushakamba nakweretse uriya muntu yavuze ko ngo niwe wamuvuze, ni mugenzi we, ariko bose bakora bimwe. Ni mugenzi we, ni mukuru we. Wabonye ko babeshya. Yego. Ngira ngo nakweretse gihamya. Nayibonye rwose. Rero hariya naho yabeshe, ntabwo yageze Ingungu. Yageze ni nk'uko wahagarara ku Ruyenzi. Nk'uko wahagarara ku Ruyenzi ukavuga uti nageze i Kigali. Ikindi abantu bumve, Ngungu ntabwo ari santere imwe, ni ahantu hanini, hari ibyaro, hari n'umujyi, hari n'udusantere. Yego. Kugera mu gasantere kandi ko muri Ngungu ntabwo bivuze ko ari muri Ngungu santere nyirizina. Ibyo ni ukuri rwose. Nk'uko twagiye tuvuga Masisi zone, nibura twavuga tuwageze Masisi zone ntagaragare mu isoko, cyangwa se agaragare ku bitaro, cyangwa se agaragare ku... None se Mushakamba ubutanze urugero rwa Masisi zone. Umuntu nagera i Gasheberi azavuga ati nageze i Masisi kuri zone. Reka nguhe urugero. Buriya twabonye abasore ba AFCM 23 bishimira ko bagaruye Masisi zone mu cyicaro cya teritwari. Iyo tuza kubabona babyinira i Rusheberi mu ifamu yo kwa Carbone, ni umupadiri w'umuzungu wahoze ari i Rusheberi. Hariya kuri paruwasi hariya haba amafamu meza cyane. Ngira ngo wigeze kubona ahantu kera abarundi ingabo z'abarundi zacitse Kicanga, ahantu bazakiriye zari zicaye mu biti byiza. Yego. Ni hariya. Noneho umbwire rero umuntu yicaye hariya, yicare hariya abyine ati nageze Ingungu. Cyangwa yicare hariya abyine ati nageze kuri teritwari. Ntababeshya. Undi rero yarabeshye, mu by'ukuri niko bimeze. Dufite ifoto y'ikarita ya Ngungu na video. Yego. Turaza kwereka abadukurikiye, tubereke Ngungu, tuyibasobanurire. Ubundi tuze tuvuga byinshi ku ntambara, cyane birimo imodoka yafashwe y'aba reserviste. Yego. Mushakamba ziriya modoka z'imyeru zirimo zirafatwa. Imodoka z'imyeru rwose wagira ngo ni ikivuguto. Yayo ni Land Cruiser nkuko nayibonye. Ni nka yindi y'Imasisi ariko. Masisi ni jipe zino jipe ariko zitarama Land Cruiser, zino jipe za Prado. Yego. Zigendamo abayobozi. Ariko ni za jipe zo mu misozi, jipe za gisirikare zizamuka imisozi zikagera. Ariko zose wabonye ko icyo zihuriyeho ni umweru rwose nk'ikivuguto. Zose ni umweru. Yego. Wareba video tukabanza twereka abantu Masisi Ngungu neza nyirizina. Ngungu reka nze ndebe ko nyibona. Ndabona nayigezeho, ni video y'iminota 3 n'amasegonda 42. Mushakamba ukifungura. Yego. Urabona mu muhanda utambitse. Yego. Uriya ni wo muhanda unyura muri Ngungu rwose muri site. Noneho uyifashe wiyerekeje uyireba. Yego. Ugiye ibumoso urimo urazamuka werekeza ruguru aho uza gusohoka ugana mu Gasake. Ugiye iburyo urimo uragaruka Ngungu aho itangiriye hahandi ku kiraro. Baragenda banatubwira ahantu hanaha.
bagenda bahavuga ku kiraro hafi ugana noneho kuri rya shuri rya rindi twahoze tuvuga twakomeje gutangaza iyi Simba yego. noneho hakuno y'uyu muhanda usa n'uwigarukaho ugaruka kuri wowe, ahantu uri bubone hari imisozi idatuwe iriho amafamu cyangwa hahinze, yego, aho ngaho uraba ugaruka kuri bya bikuyu by'abitwa ba Jean Caro na Bitegekimana, ariko urushaho kwegera ahitwa i Murambi. Yego. Rero ngira ngo ibyo bice turimo turabivuga, noneho hari icyo biri bukwibutse dukurikije amakuru twatangaje mbere. Reka tujyane. Yego. Twayifunguye, sinzi niba nawe wayifunguye. Nanjye ndayifite. Yego. Ndabona kwa Augustin Niyibizi. Yego. Wahageze? Canze ndebe. Hagitangira kugera ku bikuyu. Yego. Mu masegonda 30 niho ngeze. Yego. Wagera mu bikuyu ukahita ubona indi karitsiye hepfo. Yego. Bakwereka. Yego. Ukabona ko bakomeza imbere yayo bakahita bazamuka ruguru baca mu bikuyu, ukagenda ubona imisozi. Imisozi myiza rwose. N'ahinze aho rero uba uri mu jya za Ruzirantaka. Bagera imbere bagasa n'abakata ku kayira gahari bagana santere. Umuntu abona Ngungu karitsiye Maendeleo, Ngungu Institut Ruhamiro, Eglise Adventiste do Ruhamiro. Yego, ku Ruhamiro. École primaire Ruhamiro. Yego. Ndahabona rwose barazuminga, iyi drone yafashe neza cyane. Tacyari kuri institut, usa nkaho bamanutse gato. Yego. Kwereka mu ahandi hantu mu mpande uca mu bikuyu byiza rwose, cyaho iyi misozi iraryoshye pe. Ni imisozi myiza Mushakamba, buriya igiye iterekwa nk'amashiga. Abantu rwose barebe Ngungu iri kurwanirwamo bayimenye. Gusa hamaze guturwa cyane. Bazamutse ahandi hantu ubona hatuwe bakata ku bikuyu uburyo hameze hose. Yego. Institut ya Ngungu. Yego. École primaire munsi y'umuhanda, institut ikaba haruguru y'umuhanda ndahabona. Yego. Centre de santé kuri bya bitaro twavugaga, reference Ngungu. Aho rero ubu uri hafi kugera ku kiraro. Aha niho bakubitiwe baba special force baneva bavuye muri Somalia. Munsi ngira ngo urabonamo ikintu kimeze nk'umugezi. Bahise bazamuka kuri institut ya Ngungu, bahise batujyana ruguru mu bikuyu. Yego. Atwereka uburyo hatuwe hose rwose. Yego. Tweretse haruguru wana hatuwe. Institut ya Ngungu ngiyo. Bongera bakaduha Ruhamiro na karitsiye Maendeleo. Yego. Nkaho bari kutwereka umujyi cyane rwose. Ni umujyi munini. Umva batugaruye uri ku munota wa kangahe? Minota 3 n'amasegonda 6. Jewe ndi ku wa 2 n'amasegonda 40-50. Tugendere kuri wowe rero ngewe nta kibazo. Hari ahantu turi buze gusanga ngo niba hari ikirambo, ubwo nuhagera institut ya 2 Kirambo. Yego. Uraza kuhagera uhabone. Ndimo ndagenda. Ndabona quartier Maendeleo, Institut Ruhamiro. Yego. Ariko ahangaha ubonamo umuhanda. Yego. Rero Mushakamba,
abantu babaye ingungu yego. haba ikintu cyitwa umusururu cyane. Eh, ubundi uzi bya bikombe byabagamo amavuta ya usa, biriya babigiraga neza bakabitunganya akaba ari byo banywesha, babyita ni rugare. yego. Reka nsuhuze abantu bose banywereye umusururu muri rugare. Bagubwe neza cyane. Weekend baryohere. Ndabona nyirangije. Iyi karita rero yerekana ngungu neza cyane pe. Yego, ni tujya ku mafoto turareba ifoto ya reserve armée de la défense, buriya ni coordination ndakeka ya foto ya Land Cruiser cy'umweru cyafashwe twavugaga. Land Cruiser bayita rade mu magambo ahinnye ni rade. Rade binariho ndabona biriho. Yego, byanditseho rwose. Muri ba barundi twavugaga hari ababanje gushyirwa hanze kandi bose baguye ingungu, ngo ni reserve armée de la défense. Imodoka nziza cyane. Yego. waruvuze uti twavugaga muri ba barundi. yego, ejo bundi twari twavuze batatu, twavuze uwitwaga Para, tuvuga reka wabagabanyije mushakamba, nabonye urutonde ari rurerure. tuvuga Nzoyisaba, tuvuga Nimubona. Reka mbakubwire. ari Liyetena Patience Gapara. uyavuka ku mutumba wa Munanira, komine Bisoro, mu ntara ya Mwaro. Yego. Hari Ajida Chef Kome Kwizera. Avuka ku mutumba wa Ntamba, komine Musigati, mu ntara ya Bubanza. Hari Serja Eric Sabiyumva. Hari n'abandi bamwita Nsengiyumva. Avuka ku mutumba wa Munanira, komine Bisoro, mu ntara ya Mwaro. Hari umusirikare witwa Jean de Dieu Bizimana. uyavuka ku mutumba wa Bigombo, komine Gitobe, mu ntara ya Kirundo. Hari deuxième classe, ubwo ni soldat de deuxième classe, Jean Claude Nzoyisaba. Hari abamwita Nshimiyimana. Yego. Avuka ku mutumba wa Nyarugera, komine Bururi, mu ntara ya Bururi. Hari deuxième classe, soldat de deuxième classe, Jean Félix Niyonshuti. Avuka ku mutumba wa Rweza, komine Gisozi, mu ntara ya Mwaro. Hari deuxième classe, Justin Nimubona. Avuka ku mutumba wa Rukanda cyangwa Rukanda, komine Bururi, mu ntara ya Bururi. Yego. Reka nkomeze. Hari umusirikare uzwi cyane nka Richard Batazira Machadi. Avuka ku mutumba wa Kiyege, komine Rusaka, mu ntara ya Mwaro. Abo nabazwi. Hari abandi bataramenyekana. Hari abataramenyekana, aba nibo bamenyekanye, kandi aba ni abahaguye mu minsi itarenze, ngira ngo twafata ejo hashize. Intambara ya Ngungu barayizi, no kuva kuri 6 kuko niho uyu Nimubona yapfuye. Yego. Nzoyisaba nibwo yapfuye, ariko hari abandi bane mbona ufite amazina yabo imbere. Yego. Harimo Irakoze, ubwo habanza niba ari Robert cyangwa irindi simbizi rirahinye, undi kitwa Rukundo, undi akitwa Muheto, undi Tuyisabe. Ubona ko
ku mafoto yabo bari bakiri n'abana rwose, ari ba bana baba binjijwe mu gisirikare vuba. yego. aba rero bari muri twahoze dutangarira kuba Uburundi buzana benshi, ariko igisubizo kiri aha ngaha Mushakamba. yego, uko butakaza benshi niyo mpamvu bubongera cyane buri mwanya. Urumva hari amakuru avuga yuko babatwaye mu masashe y'imikara, bakaburiza amakamyo babafunze mu masashe. Ubwo barabajyanye rero, mu Barundi babyita ngo barajabutse, ni ukwambuka, barabambukanye babajyanye iwabo. Amakuru aravuga ko hari amakamyo abiri ajya kungana ariko asumbaho gatoya ho, yego, yuzuye imirambo ari kujyanwa mu Gatumba mu nkambi ya gisirikare. yego, yuzuye imirambo y'abasirikare b'u Burundi, birumvikana neva yohereje kuri Songoye mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bapfiriye Ingungu. yego. Amakuru rero akomeje agakomeza yemeza ko nubwo neva ashaka kugenda basimbuza ariko barapfuye pe. Ikindi iyo babajyanye amakuru nk'aya baribanga, arahishwa, nubwo twe tuyamenya tukayatangaza, ariko birinda ko bagera aho bahurira n'abaheruka kujya ku rugamba, babaha furo yabo bakabashyira hamwe ukwabo, bakongera bakagaba ibitero kuri M23, ariko bari bonyine, kugira ngo hatagira umubwira ati, hatagira uhura n'uwo baziranye akamubwira ati kanaka n'aka barapfuye, ati uru rugamba turiho rurakomeye. Ubwo ni ukugira badacika intege. Yego. Mushakamba rero ndagira nkubwire, hari igihe abantu bakumva tuvuga ngo Abarundi barapfuye, bakibaza ko aribo bapfa gusa. Ntabwo ari bo, si bo bonyine. Gusa wenda nuko biha umwihariko wabo nuko bapfa ari benshi. Reba uyu nguyu, ureba uku ibintu yari yambaye, hari uwo nguhaye umurebe, reba niba umubona umbwire. Ndabona atarangeraho, yaje, ariko ni ibisanzwe buriya, ndabona aje. uyu nawe ndamubona, uyu nawe ejo iza sarambwe zaramurangije nyuma yo kwifotoza cyane rwose. Banza burya hari igihe ibintu ndavuga niba ari Imana ikuvugiramo, niba ari iki, niba ari umutimanama simbizi, igihe ukuvugiramo ukakubwira ibintu, hano wagira ngo yarimo asezera. oya, ni nka wa undi wumvishe bwa butumwa bw'uriya musirikare w'u Burundi wa Muriyentona, kuva bajya muri Kongo bavuye muri Somalia, ntabwo yari yarigeze ahamagara, yarabuze telefone, ariko kuri eshanu abona telefone, kuri esheshatu ahamagara umuryango we baravugana, kuri esheshatu inkuru igera ku muryango, cyangwa kuri 7 ko yapfuye kuri esheshatu. Yo, wa munsi yahamagayeho. Urumva yapfuye yahamagaye kuri eshanu, kuri esheshatu ajya kuri furo, bahita bamwica. Yego. Amakuru yaremeza yuko nanone mu kanya nakubwiye ko hari drone zafashwe 12 ejo twarazivuze. Ziriya drone rero abantu bazumve neza Mushakamba, drone za kamikaze ni drone nshobora kuvuga nazita ko ari drone z'inziyahuzi. Iragenda ikarasa abirashe ikabica, kandi nayo igashwanyukiraho ntigaruka. Ziriya drone rero zari kumwe n'abazikoresha. Abazikoresha ni abazungu bo muri Romania, baba Cancuro. Abo bacancuro rero nta n'umwe watashye. Byumve abo bacancuro ntare za Saramba, abo bagabo bajyagahe batashye iwabo. Bazataha muri roho, basigaye azataha ifoto, ariko bo gutaha ntibizabakundira. Yego. Amakuru rero nuko ari abacancuro bagera muri 6 bari bafite ziriya drone bo muri Romania,
aba bacanshuro batandatu intare za Sarambwe zikaba zarabayongobeje bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. yego Intare za Sarambwe rwose abo batandatu bo bahise bapfa, abandi bagera mu 8 barakomereka kuko hari n'abandi ariko abakomeretse ni Abarundi. yego Ariko abazungu bari bazifite barakubiswe, urumva kugira wamburwe ziriya drone umusaruro nk'uriya ntabwo umuntu yawukwambura ukiri muzima, birumvikana kuko aba yabanje no kwihagararaho ngo urwaneho, ariko bikaza kwanga. yego birumvikana ko gutwara umusaruro nk'uriya urushije undi imbaraga niwe uwutwara, kandi uwo bawutwaye akenshi ashobora kuhasiga ubuzima. muri iyi mirwano rero habayeho nijoro, cyangwa se muri iyi ntambara iri hariya nijoro habayeho imirwano mu masaa 9 saa 8. yego rwari rwambikanye, ariko amakuru yemeza ko bwakeye byahosheje ndetse n'indege zahagurutse. indege zahagurutse ikirere zirebera kure zitarasa. Birumvikana buriya ziba zije kuneka, cyangwa se zahagera zikabona n'izirasa, gutandukanya ababo n'aba M23 bigoye. yego ku rugamba haba amayeri menshi cyane. ahitwa Bweramana umuriro waratse M23 basubiza inyuma, ngo twaje hano hino. barateye ejo byaravuga ngo shasha, ariko M23 yarabakubise basubira inyuma birukanka. yego Sake naho nuko aho M23 bamwe bari kuvuga ngo yafashwe yose, ariko ntibyapfa gukunda. yafashwe yose twakumva intambara ku kimashini. hehe Sake ariko Mushakamba ngira ngo hari ikarita mapu duherutse gusobanura, n'ubundi bageraga mu Bambiro. ugera mu Bambiro rero n'ahandi wahagera ku kimashini si kure wageze mu Bambiro. kuhagera barahagera ariko bagasubira inyuma. impamvu basubira inyuma hariya ni ikibaya, kandi kurwanira mu kibaya bariya bazana na ziriya ndege n'ibiki na sheringi, ko bya bisasu bya bibunda birasa kure barasa. oya nibisanzwe umusirikare ntahagarara kuri gate nk'abasirikare nk'abariya. ntabwo ari uwo kujya guhagarara hariya ku marembo, aho muri muntu wese yaza yitegeye kumurasa akahita amurasa akamutanga gukora ku mbarutso. ahubwo umusirikare arahagera akahita yigira muri kava ye, aho ntawe umubona, ariko abona uje kumugabaho igitero cyangwa uje kumusagarira. uko ni ukuri. ngira ngo ay'urugamba njye nari mfite nayo. nayo tumanuke muri Kivu y'Amajyepfo, twigire mu ntare zo mu Minembwe. intare zo mu Minembwe rero nazo zatangaje. ngo zandikiye umurikoni. zatangaje zanditse ko wenda mbere yuko tujya kuri urwo rupapuro mu gihe urureba. yego amakuru avuze ko humvikanye ibiturika. yego kamanza ndebe iyi nkuru uko bivuga tuyibagezeho. yego mu misozi ya Uvira humvikanye ibiturika. bikumvishe kandi koko nibutse ko numvishe urusaku rw'amasasu. bikumvishe niba biri hafi washyiraho abantu bakumva uburyo imbunda zirira. reka nze tuzumve. ngira ngo ni izi ngizi, ariko igisekeje Mushakamba biraturika. bariya baturanye nabo abo ni Banyarwanda. ni ibisanzwe ikintu cyose kibaye ngo ni umunyarwanda, cyane ahantu bazi ko hari abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi. ni Munyarwanda. aya makuru ava muri Uvira rero mu gihe ukishaka nayigezeho, reka nkumvishe numva ukuntu batabaza. yego Witaj.
pale mbandani mbaya ni asikia watu wao vita wewe kala mnyumba wewe kwa nini meleka mtoto mbio Sasa wana ni Banyarwanda baningiliana hii vita hii. Kando kutole mbita mano masase malete mabita man ale sekya watu wana inge bana nyumba na bana mano masase mali bamu sekene bamu pikana taiki position ya bana iko saba na pigana na hii position hapa yulo hapa huyu hapa anapigia hapa yulo sasa hivi biko napiga hivi wanapaswa kuwa biko na deborda bwana hii masasi napigia huyu hapa anapigia hapa yulo sasa hivi biko napiga hivi wanapaswa kuwa biko na deborda bwana hii masasi napitisha sasa biko napigana na hii position hapa unaona hii nipiga MA barumvise mushakamba ntabwo byoroshye rero hariya birumvikana biba bikomeye ni mu biturika ni mu biturika watubwira noneho amakuru ava muri Uvira avuga ko abasirikare ba FARDC bazamutse imisozi bava mu gace ka Uvira bagiye barasa amasasu bivugwa ko yarayo gushaka inzira nubwo yaraye akanze abaturage baturiye muri utwo duce igihe cyo mu masaha y'umugoroba mu ijoro ryakeye ahagana nka saa moya n'igice ku masaha yo mu Minembwe na Bukavu nibwo ibyo biturika cyangwa se ayo masasu yumvikanye urwo rusaku rw'amasasu inkuru dukesha abaturiye muri ibyo bice ihamya ko batangiye kurasagura ubwo bari basize agace ka Kijaga ati amasasu menshi aravugira haruguru ya Kijaga n'abasoda bazamutse ku ndondo ya Bijombo batunyuzeho mu kanya abandi basirikare n'ubundi bongeye kuzamuka nyuma yabo nibo bahumurije abaturage bababwira ko ari ababo barasaga mu rwego rwo kwihinzira ngo kuko berekeje mu Bijombo na Minembwe ariko bakaba batari bizeye inzira banyuramo aka gace ka Bijaga mu barasiragamo ni agace gaherereye mu duce dutangira imisozi izamuka uva muri Uvira ujya ku ndondo ya Bijombo ukavamo ukomeza ibice bidatuwe birimo ibisambu n'imisozi izamuka cyane aho benshi bagera bakagwa cyangwa se bagacika intege ahaterera umugabo bwana Sentama urumva ko bafite ikibazo cy'ubwoba ubundi umusirikare isasu niryo rimuha inzira cyangwa niwe wiha inzira yahura n'umwanzi akamurasa uyu wundi iyo agenda mu nzira ibyo asanzemo byose bigomba kumuha inzira ataranavuga none rero we ari amasasu ameze nk'ayandi yo muri Nord-Kivu bita tukomaco buriya aranga ubwoba abagaragaza ko afite ubwoba rwose twajya noneho kuri iyo ntuzi ko biriya ni nk'ibikangisho aba yikanga ngo arebe avuga ati sinzi uko bimeze reka ndase ndebe ibyo rero iyo abikoze abikora ni mu rwego rw'ubwoba ni nko kwihagararaho ariko burya hagize undi urasa nk'imbere ye yavumbuka yiruka agahunga yego twizamukire rero tujye mu itangazo reka turijyeho ni itangazo ngira ngo ryasohotse uyu munsi yego ni ryo kuri 11 z'ukwa mbere 2025
itangazo rifashe ku mapaji agera kuri 2 uko bisanzwe rifite ibirango bya twirwaneho. umutwe waryo uragira uti twirwaneho rejette avec force les allégations absurdes et infondées du groupe d'experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Sobanuye ngo twirwaneho ntiyemera, irahakana byimazeyo n'imbaraga zose ibyavuzwe bidafite ishingiro, bitarimo n'ukuri, byatangajwe muri raporo y'impuguke za Loni birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bagakomeza bati le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho a été désagréablement surpris et indigné par les allégations mensongères portées contre lui à travers le rapport d'experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo daté du 24 décembre 2024. Bisobanuye ko umutwe wa Twirwaneho, umutwe w'abasivile birwanaho witwa Twirwaneho, wababajwe, wabihiwe no gutungurwa, unatungurwa n'ibyavuzwe byanditswe muri raporo n'ibinyoma byanditswe muri raporo, bikaba byaranditswe muri raporo y'impuguke za Loni zakoze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho babesheje. Hari ibyo batangaje by'ibinyoma batangaje kuri Twirwaneho, bikaba byaratangajwe ku itariki 24 z'ukwa 12 umwaka ushize. Ni vuba ahangaha Mushakamba. Yego. Noneho bigakomeza. En effet, au point 106 du rapport, mu by'ukuri ku ngingo ya 106 y'iyi raporo, le groupe d'experts établit un lien imaginaire entre Twirwaneho et les rebelles burundais de la résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, tout recourant aux amalgames ingestes et aux détours simplistes pour étayer une prétendue collaboration entre Twirwaneho et les forces armées Birose Bishambuke, FAB, dirigé par le Maïmaï Ngomanzito, allié inconditionnel de Red Tabara. Mu by'ukuri ku ngingo y'106 z'iyi raporo, izi mpuguke zigaragaza ihuriro cyangwa se isano bihimbiye iri hagati ya Twirwaneho n'inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi za Red Tabara. Yego. Ati mu buryo bwihuse bifashishije imvugo zitanoze, zivangavanze, kandi zinyuramo ukuntu, kugira ngo bagaragaze imikoranire iri hagati ya Twirwaneho n'ingabo cyangwa se n'abarwanyi ba Birose Bishambuke bayoborwa na Maïmaï Ngomanzito, ukorana bya hafi na Red Tabara. Urumva ngira ngo nibo bahiga
nibo banzi cyane batwirwaneho. noneho bakabashinja nanone gukorana nabo, umuntu yakorana ate n'abamuhiga. Ni ikibazo. Reka tujye ku gika gikurikiyeho, igika cya gatatu. Igika cya gatatu kiravuga ngo twihute Mushakamba. Comme seul argument pour soutenir ces allégations, le groupe d'experts renvoie à son rapport du 31 mai 2024 S/2024/432 page 179 par lequel il accuse le Rwanda de proposer un renouvellement de son soutien militaire au Red Tabara en échange de son adhésion au M23 en collaboration avec Twirwaneho sans en apporter la moindre preuve. La société civile et les entités des Nations Unies, les services de sécurité et de renseignement, les pseudo-chercheurs et les personnes prétendument proches de Twirwaneho sont cités comme source d'information. Aha ngaha arasobanura ko icyo bagendeyeho gusa bagaragaza iriya mikoranire, ngo bagendeye n'ubundi kuri raporo yabo yabanjirije iyi ngiyi, ikaba ari raporo yo kuwa 31 z'ukwa gatanu 2024. Ni raporo ifite sinzi niba nayita kode, ni imibare yiranga cyangwa ni nomero S/2024 432 kuri page yayo y'179. Aha ngaha rero ngo naho barega u Rwanda ngo kuba rwarasabye ko habaho kuvugurura imikoranire yarwo hagati yarwo na Red Tabara, noneho bo bakagira gute aba ba Red Tabara na Twirwaneho ngo bakaba bagira bate bayoboka bakifatanya na M23 bagakorana nayo. Noneho ngo bagashingira kuri ibi ngibi bavuze icyo gihe kandi nibo babyivugiye, noneho bakemeza ko Twirwaneho ngo ikorana na Red Tabara, icyo kimwe na Mayimayi Ngoma Nzito. Kandi Ngoma Nzito turamwibuka, ujya ubona n'amadisikuru ye ibintu avuga yarwanya Twirwaneho birazwi. Noneho bakavuga bati société civile ya hariya, entité za Nations Unies, ni ukuvuga ni nk'amashami ya Nations Unies akorera hariya, ubwo wavuga nka za MONUSCO n'abandi serivisi z'umutekano n'iz'iperereza, ngo abangaba ngo nibo abangirwa abashakashatsi, Rwanda bita ingirwa abashakashatsi, pseudo chercheur, hamwe n'abantu bitwaza ko ngo bari hafi ya Twirwaneho, ari abantu ba hafi ba Twirwaneho. Abo bose ngo nibo bagiye basaba amakuru. Kuvuga babahaye amakuru ni abahe? Bavuga amakuru ya mbere bakuye muri ya raporo yabo mu kwa gatanu, andi makuru bayakura ku bantu bavuga ko ari abo muri société civile, kandi bakura mu bakorera Nations Unies Loni hariya, andi makuru bayakura muri serivisi z'umutekano n'iperereza, ubwo ni za FRDC. Amakuru ava mu banzi batwirwaneho, andi makuru ava ngo mu bantu ngo ba hafi batwirwaneho. Abantu ba hafi batwirwaneho rero nta bandi ni abantu bameze ni nka Bangarura, ngira ngo Ngarura umaze kumumenya.
ni nko kujya kubaza nuza Muheto ngo avuge kuri M23. ni nko kubaza Muheto ngo avuge kuri M23. urumva ibyo azavuga. Noneho dukomeze. Niba rero abo ngabo nibo bakuyeho amakuru bashingiyeho mu gukora iyi raporo yo kuri 24 z'ukwa 12 2024. Yego. Reka tujye ku gika gikurikiyeho. Kiravuga kiti twirwaneho tient à souligner. Twirwaneho iramenyesha. À travers ces démentis. Muri iyi nyandiko yo kunyomoza. Que ce rapport n'est qu'une démonstration d'un état de déconnexion et de déphasage entre ce qui est rapporté et la réalité sur terrain. Ati twirwaneho iramenyesha ko iyi raporo ari ikintu kiri aho kimeze nk'akarwa kadafitanye isano n'ibibera kuri tele. Akarwa kadafitanye isano n'ibibera kuri tele. En effet, mu by'ukuri, cette prétendue alliance est non seulement impossible mais aussi contre nature. Ati uretse nuko iyo mikoranire na Red Tabara itariho. Yego. Byonyine guhuza Red Tabara na twirwaneho ni nko guhuza ibidahuzwa. Guhuza ibintu bidahuye. Yego. Twirwaneho a pour ennemi principal la coalition des groupes Maïmaï hostiles au Banyamulenge, ayant pour allié le Red Tabara entre autres. Ati twirwaneho umwanzi ifite ukomeye nta wundi ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Maïmaï ihiga Abanyamulenge, itoteza ikanica Abanyamulenge. Kandi iyo mitwe ifite ubufatanye bukomeye na Red Tabara. Mubo ifitanye ubufatanye bukomeye na Red Tabara irimo. Yego. Ahangaha rero arimo arasobanura impamvu ari uguhuza ibidahuzwa kuba bahuza twirwaneho na Red Tabara. Cet état de fait n'a pas changé un iota. Ati imiterere y'ibi bintu nta kantu na gato yahinduye. La dite coalition est responsable de meurtre de plus de 2000 civils Banyamulenge. Ati iryo huriro rya Maïmaï na Red Tabara niryo rishinjwa kuba ryarishe abasivile 2000 b'Abanyamulenge. De la destruction anéant de plus de 80 de leur village, no kuba bararimbuye hari ababyita imihana. No kuba bararimbuye imihana y'aba baturage kugeza kuri 80%. Du razzia de tous les bétails, no kuba barasahuye amatungo yose. Ainsi que de déplacements forcés des milliers de leurs familles. No kuba barateye iyi miryango y'Abanyamulenge guhunga ingo zabo. Agakomeza rero kugira ngo ngiye gusoza iki gika. Nous accuser de collaborer avec le Red Tabara, c'est à la fois cracher sur la mémoire de leurs victimes et remuer le couteau dans la plaie de survivants. Ati kudushinja gukorana na Red Tabara ni nko gucira ku nzibutso. Ni nko gucira ku nzibutso z'abazize Red Tabara, cyane bikaba nko gukorogoshora. Ni nko gufata icyuma ugakorogoshora ibisebe, ibikomere by'abarokotse ubwicanyi bwa Red Tabara.
noneho tugakomeza kugira ngo tugiye kugera aho dusoza paje ya mbere. Bien que fantaisistes par leur nature, ces accusations revêtent un caractère extrêmement grave et sont une preuve irréfutable de complicité entre le groupe d'experts des Nations Unies et les propagandistes wazalendo. Nubwo huzuyemo ibintu by'ibikabyo muri iyo raporo by'aba ngaba bagize impuguke nko muri kamere yabo, ibi birego birimo biragaragara nk'ikimenyetso cyatuma iyi raporo y'izi mpuguke ikemangwa cyangwa se ihakanwa, kuko bagaragara nk'abantu bafatanye urunana cyangwa bafite ubufatanye n'abakwiza ibihuha b'abazalendo, abakwiza ibihuha, abakwiza urwango, ibintu nk'ibyo b'abazalendo. Ceci est d'autant plus vrai que le groupe d'experts est toujours resté silencieux face aux violences à caractère génocidaire perpétrées contre la communauté Banyamulenge, alors qu'il en garde toutes les preuves. Ati ibi ni ukuri kuko ziriya mpuguke zabayeho igihe kirekire zicecetse, zitagira icyo zikora, zitagira icyo zivuga ku bugome, ku bwicanyi buganisha kuri jenoside, buganisha bwakorewe Abanyamulenge, kandi babicecetse, ni ukuvuga izi mpuguke babicecetse hari n'ibimenyetso bigaragara, bafite n'ibimenyetso bigaragara ko ubwo bwicanyi, iyi jenoside irimo gukorwa. Agakomeza ati ces allégations témoignent également de la volonté de cet acteur onusien du conflit de satisfaire le régime en place afin de garantir la pérennité de sa mission en République démocratique du Congo, où les autorités brandissent toutes sortes de menaces contre tous ceux qui ne leur servent pas de caisse de résonance. Ati izi mvugo zigaragaza, zihamya ubushake bw'abakozi ba Loni kuba bagira uruhare mu kwenyegeza biriya bibazo, bibera hariya, kugira ngo bashimishe leta ya Kinshasa, leta iriho. Noneho bibe byabahesha kongera igihe, gukomeza kwibera muri misiyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abategetsi babo bamerera nabi, bashobora kumerera nabi abantu bose batabakorera, batabavuga nk'uko bashaka. Ariko iki ngiki ngira ngo nicyo Mushakamba tugihuje na biriya baherutse gukorera abanyamakuru, ibitangazamakuru, ngira ngo nicyo kuvuga leta ya Kinshasa utayivuga neza hariya imumerera nabi, ishobora no kubinyuza mu baturage bakigaragambya bamwamagana kuko atayivuze neza. Urebye ibibi ikora bikarangirira aho, yego, ubwabyo bifite icyo bisobanuye, kuko niba hari muri izi ntuza z'aba expert babo ntaho uzasanga bavuze
amakosa n'ibyaha ndengakamere byibasira ikiremwamuntu, kwica abantu, kugira gute, byose bigacecekwa muri izi raporo, ariko bakanga bakibasira muri raporo zabo, bakanga bakibasira twirwaneho, bakibasira abirwanaho ba M23, ndetse ntibareke kubashinja ko bafashwa n'u Rwanda. yego Bigaragara ko nyine habamo kubogama, twabivuze kenshi, nubwo bajya kwiyererutsa bakavuga kuri FDLR, ariko birazwi igihe cyose bavugiye kuri FDLR ni bari muri Congo bagaragara bakorana na FDLR, bigaragara ko ari byo bakora mu rwego rwo kwiyererutsa gusa, nta kindi bimaze. yego reka dukomeze. Yego. Iki gika cyakomeza kiti ces accusations ne sont pas seulement infondées, ntabwo ibi birego bibuze icyo bishingiyeho gusa, elles sont également offensantes et idéologiquement motivées. Ati ni nko gusogota. Ibirego birasogota, ni ukuvuga bisogota, ni nko gusogota twirwaneho cyangwa abanyamurenge muri rusange, kandi bikaba bifite n'imvano, binagendereye ibijyanye n'ingengabitekerezo, bifitemo akantu k'ingengabitekerezo, bigendereye bigamije ikintu cy'ingengabitekerezo. Elle s'inspire d'une rhétorique complotiste largement diffusée sur les réseaux sociaux, et les affirmations irrélatives sont élaborées de manière artificielle au sein des laboratoires de l'idéologie tutsiphobe. Ati ibi birego bifite aho bivoma mu mvugo y'ubugambanyi, ya yindi yamamazwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi noneho n'ibivugwa bijyanye nazo, bijyanye n'izo mvugo, bicurwa muri laboratoire ya ideoloji y'ingengabitekerezo yo kwanga umututsi. Reka dukomeze. Yego. Mu yandi magambo mushakamba, biriya birego aho bivomwa muri ya ngengabitekerezo ishobora kuba ihuriweho na FDLR muri aka gace, abandi twakongeraho buriya ni CNDD FDD mu Burundi, ntabwo ngiye kuvuga abarundi bose, bishoboka kuba hari abarundi batabishyigikiye, kuko mperuka kubona nk'uwitwa Bob Ruburika yavuga wumva yamagana ibintu nk'ibi. Abatabishyigikiye bo ni benshi, yego, gusa n'ababishyigikiye cyangwa ababikora nabo ni benshi. Niyo mpamvu mbihinnye nkagarukira muri CNDD FDD. Elles sont en outre formulées dans l'intention délibérée de dissimuler les véritables enjeux sécuritaires auxquels sont confrontés les Banyamulenge et visent à donner un prétexte aux forces burundaises dont la mission est de traquer le raid Tabara, de s'attaquer aux innocents civils Banyamulenge. Ati ikindi bishingiyeho bishingiye mu bijyanye n'umutekano. Umutekano, twumva umutekano muke Abanyamulenge bahura nawo. Ati kandi bigambiriye guha urwitwazo ingabo z'u Burundi. Kuvuga ingabo z'u Burundi zishingira kuri biriya birego, zikabona urwitwazo rwo kujya kwambuka muri Kongo, zivuga ko zigiye guhiga Red Tabara, kandi nyamara zigiye gutera abaturage b'Abanyamulenge. Aha urabyumva ute? Kwaba ari ukuri cyangwa ukuri? Ko nuko tuzi
uhura n'uko abanyamurenge bavuga, yego, kuko imyaka bamaze bicwa ni myinshi. kuva 2017 ndetse na mbere yaho, ariko 2017 byabaye ibindi bindi. Kandi icyo gihe cyose bicwa mu niswi ihari. Yego, rero nta gishya twabona muri raporo za MONUSCO kereka ingoma zarahinduye imirishyo muri Congo. yego, yego. Reka dukomeze. Yego. Du point de vue ethnique et méthodologique, il convient de noter que le groupe d'experts a fait fi de toutes les lignes directrices régissant ce type de rapport tel qu'énoncé dans le document des Nations Unies S-2006-997, faisant ainsi de ce dernier un outil pour exacerber la violence plutôt qu'un instrument au service de la paix. Ati mu bijyanye n'imyitwarire ndetse n'uburyo bw'imikorere, ati iyi raporo, ati birakwiriye ko ziriya mpuguke, biragaragara ko ziriya mpuguke zirengagije imirongo yose ngenderwaho igenga imikorere ya raporo nk'izi ngizi. Ati nk'uko bigaragara mu gitabo cy'umuryango w'abibumbye gifite kode agakoni 2006 agakoni 997, faisant ainsi de ce dernier un outil. Noneho iyi raporo, iki gitabo gikubiyemo amahame, amabwiriza ngenderwaho yo gukora izi raporo, bagikoresheje mu buryo bunyuranye n'ubwo bakagikoreshejemo. Bagikoresha ahubwo mu rwego rwo gutoteza, bagikoresha nk'igikoresho, aho bagikoresha n'igikoresho cyo gutoteza, aho kugira ngo bagikoreshe nk'igikoresho kizana amahoro. Yego. Ces lignes directrices stipulent que, iyo mirongo ngenderwaho ivuga ko les mécanismes de contrôle doivent privilégier l'impartialité et l'équité tout au long du processus de rédaction du rapport et le rendre accessible aux parties concernées, autorités de l'État, entités ou individus, le cas échéant, en fournissant toute preuve d'actes répréhensibles pour leur examen, commentaires et réponses dans un délai spécifié. Iyi mirongo rero ikivuga, iyi mirongo ivuga ko uburyo bwose bwo kugenzura bugomba guha agaciro kutabogama no kungana kw'abantu, no kudasumbanya abantu muri icyo gihe cyo gukora iyo raporo, mu gihe cyo kwandika iyo raporo. Kandi noneho iyo raporo bakareka buri wese mu barebwa n'iyi raporo, abo iyi raporo ivuga, buri wese akaba yayibonaho kopi. Akaba yayibonaho kopi. Ubwo ni ukuvuga na twirwaneho, niba bayivuga bakabaye bayiha kopi, ikagira n'ikibivugaho. Ariko siko bimeze. Noneho si ibyo gusa byo gutanga kopi kugira ngo buri wese bavuga amenye ibimuvugwaho, ahubwo noneho n'ibyo banditse n'ibikorwa bakoze bakwiriye kuba babifitiye gihamya, ku buryo n'uwagenzura yasanga ari byo. Noneho bigakorwa no mu gihe kigenwe.
ariko abandi baba bari kurimira amasinde kuri twirwaneho, banayikora nk'ubwiru. ubu ngubu baravuga ngo u Rwanda, ugasanga barushizemo, wabonye ko hejuru barushizemo, bagatungurwa no kubibona, ariko ugasanga ntibaruhaye iyo raporo cyangwa baruhe narwo barubaze rugira icyo rubivugaho mbere y'uko ijya hanze. Ubundi bagakwiye kubaza buri wese bireba. Yego. Noneho il convient de souligner à ce propos et à l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies que jusqu'à la publication du rapport dont il est ici question, Twirwaneho n'a nullement été contacté par le groupe d'experts, pas plus qu'il ne lui a été demandé par quiconque de fournir une quelconque explication en rapport avec les faits qui lui sont reprochés. Ati reka rero tumenyeshe kariya gashami gashinzwe umutekano ka Loni ko kugeza ubwo iyi raporo yamurikwaga bayipiburiye ntabwo Twirwaneho ntabwo yigeze igira ikibazwaho, byaba ibyo banditsemo ntabwo bigeze izi mpuguke ntizigeze ziyibaza Twirwaneho, nta na rimwe zigeze ziyibaza ngo igire ibyo itangaza ku byo bayivuzeho. Suffisant pour affirmer que ce rapport fait preuve d'un manque criant de diligence et de non-respect à la fois des règles spécifiques des Nations Unies en la matière et des notions éthiques académiques les plus élémentaires. Ni ukuvuga rero iyi raporo ikoze itya nta bintu etike buriya twayita iki? Etike ntiba nk'amahame cyangwa amanuza, amategeko ngenderwaho, si amategeko nk'amategeko ya sosiyete ariko adafite aho yanditse, ni nka ya migenzo, ni nka za kirazira, ni nka bya bindi sosiyete igenderaho ikabifata nk'amahame ayigenga ayiyobora. Iyi raporo rero nta mahame ifite ayiyobora, ayibuza gukora ikibi, ayiyobora mu byiza, yemwe haba no mu bijyanye na akademi ni ukuvuga ni ibijyanye n'ubuhanga, ni ibijyanye n'imyigire. Nta mategeko ajyanye n'imyigire yo gukora raporo akubiye arimo, na ya yandi yoroheje ntabwo bayubahiriza. Rero ati kuri ubwo il y a lieu de se demander si le groupe d'experts n'a pas cédé aux sirènes de l'achat de conscience fait quasi banal en RDC, mais aussi utilisé comme arme de propagande par le régime en place. Aha aribaza, ni ikintu Twirwaneho yibaza, ivuga iti umuntu yakwibaza niba izi mpuguke zitaraguye, ni nko gushukwa, ni nko kugwa mu mutego wo kuba umutimanama wazo waranaguzwe byo. Ukaba waraguzwe, noneho ahubwo muri uko kugura bigatesha agaciro ibikorwa by'izi mpuguke, noneho izi mpuguke zigakoreshwa nk'igikoresho cyangwa nk'intwaro y'ibihuha, yo gukwirakwiza ibihuha na propagande bya leta iriho muri Kongo. Ngeze ku musozo, kimwe gisigaye ihangane.
Sachant que la réputation de l'ONU repose sur son objectif louable d'assurer l'objectivité et la neutralité afin de s'imposer comme un puissant médiateur de paix, force est de constater que son groupe d'experts pour la République démocratique du Congo ne s'embrasse pas de ces principes directeurs pour s'attaquer à Twirwaneho. Harakomeye mushakamba, harakomeye. Ati tuzi ko agaciro k'umuryango w'abibumbye gashingiye ku kutabogama kwawo no kurarama bakaba bahagarara hagati na hagati kugira ngo bigaragaze cyangwa biyerekane nk'umuhuza w'amahoro. Ikibabaje rero, ikibabaje ni uko izi mpuguke za Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitagendeye ku mahame ya Loni, amahame agenga Loni, mu gihe zifataga zikarega Twirwaneho muri iyi raporo. Ukuvuga ahangaha barazishinja nko kuba zarabogamye, kuba umutimanama wabo waraguzwe, ibintu nk'ibyo. À cet effet, nous exhortons les responsables à corriger cette légèreté afin de sauver des vies humaines et restaurer la confiance en faveur de la mission du groupe d'experts de l'ONU en République démocratique du Congo. Ati kubw'iyo mpamvu mu by'ukuri turasaba ababishinzwe ko bakosora ayo makosa. Noneho mu gukosora ayo makosa bashobora no kugira abantu barokora. Bagira abantu barokora kandi bakagarurira bakatuma n'izi mpuguke za Loni icyizere cyazo abantu barushaho kukigarurira. Car approuver et diffuser des fausses informations est une arme qui détruit des vies innocentes. Ati kuko kwemeza no gutangaza amakuru atariyo, amakuru atari ay'ukuri, ni intwaro ishobora gusenya n'ubuzima bw'inzirakarengane. Soyez conséquent. Kuba konseka ni ukuvuga mwitega ingaruka. Bitega ingaruka ko ari bo bizagarukaho. Ce faisant, nous appelons le groupe des experts à retirer en urgence ce rapport. Twirwaneho nta gati kadacanwa. Ahangaha baravuga ngo kubw'iyo mpamvu turahamagarira ziriya mpuguke ni ugutesha agaciro iyo raporo. En version anglaise et française, haba wumva bayisohoye mu ndimi zombi, Igifaransa n'Icyongereza. Muri izo ndimi zose bayitesha agaciro. En attendant de procéder au processus de vérification, mu gihe barindiriye ko bagenzura. Bikorewe Minembwe kuwa 11 ukwa mbere 2025. Uhagarariye Twirwaneho
ni Kamasa Ndakize Welcome, umuhuzabikorwa. Shakamba, iyi nyandiko iraremereye. Iyi nyandiko iraremereye ariko ngewe mba nyikeneye. Yego. Uti nkayikeneramo iki? Ni kenshi iyi mitwe yirwanaho. Yego. Bavuzwe kenshi bakangishwa ONU ngo iravuga, bakangishwa raporo za ONU. Yego. Ni byiza rero ko bahaguruka, ONU ivuga bayisubiza, Kinshasa ivuga bayisubiza, kandi ni ikigaragaza ko umuntu yiyemeje kwirwanaho 100%. Cyane rwose, iyo umuntu ahaguruka akamagana umuryango nk'umuryango w'abibumbye, ikigaragaza ko akababaro kamugejeje kure ku buryo adatinya kubwira ukuri uwo ari we wese. Nabonye imiryango mpuzamahanga na raporo cyangwa umuryango w'abibumbye byarabaye igikangisho kuri iyi mitwe yirwanaho. Yego. Bati ONU irahaguruka, African Union n'ibiki. Ukibaza ubundi ibibi byose biba kuri abo bantu, izo African Union, izo European Union, izo Union ya Afrika nako Etats-Unis, za ONU zo ntiziba zirebera. Yego. Rero ngira ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo arigire yakibura agapfa. Yego. Iyi mitwe nitigira nitirwanaho ngo ikubite umwanzi mubabaze, inamujyane kure y'aho bari, biyubakire eta yabo, bizarangira n'ubundi nta buzima babonye. Yego. Ni byiza cyane, ahubwo birinde kucikamo ibice, bashyire hamwe birwaneho. Yego. Mushakamba, mbere y'uko tugera ku ngingo irebana na General Kainerugaba Muhoozi, ndagira ngo umenyeshe ko hari amakuru avuga ko witwa Colonel Rugabisha, ngira ngo twari tumenyereye kumwumva hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe n'ubundi. Yego. N'uwitwa Colonel Jaguar, ngo baje kabisa, baje bashaka kwigerera hari ingungu ngo bahangane n'intare za Sarambwe. Ngo bageze hariya. Bazagira amahirwe ntituzababone mu bandi byarangiranye. Aya ni amakuru mbonye. Byiza cyane rero, ubwo ni amakuru atandukanye, turakomeza tunayakurikire nimugoroba, makuru ya nijoro turi buze kuyatangaza. Yego. Twagera noneho kwa Muhoozi. Yego, watubwira bite ngo nyuma y'igihe kinini kuko uyu mugabo ukunda X cyane ari koroza, ko ayikoresha cyane, wa mugani wawe ari koroza, yayisezeye tubyemere. Nibitaba nko mu mwaka washize nabwo yayisezeye ariko akongera akagaruka. Yego. N'ubu yayisezeye. Yego. Yayisezeye abanza kuvuga ko umwanya wagiye kuwuharira inshingano afite zo kwita ku gisirikare ayoboye. Yego. Igisirikare cya Uganda, ubundi X ivaho, ariko atangaza ko akunda abayikoresha kandi ko nibiba ngombwa azongera akagaruka. Yego. Ngira ngo wenda hari bumwe mu butumwa bwe ngiye kubanza gusoma. Yego. Nabwo buri iyi nkuru iba yuzuye iyo watanze verisiyo ya nyir'ubwite. Yego. Uyu generali w'inyenyeri enye muri Uganda. Yego. Yashyize ubutumwa ku rubuga rwe rwa X ku munsi w'ejo tariki ya 10 z'ukwa mbere 2024. Yego. Agira ati zari imbaraga zidasanzwe n'urugendo rwiza kuri iyi mihanda mu gihe cy'imyaka 10 kuva muri 2014. Igihe kirageze ku itegeko n'umugisha w'Imana, ndashaka kwita ku ingabo za Uganda mu gihe gikwiye kiri imbere, nibiramuka bibaye ibikenewe maze kuzuza inshingano za Nyagasani Imana zo kuzana ituze n'amahoro ku bantu be mu gace kacu, tuzongera duhure, ndabakunda rwose.
nyuma y'ubu butumwa yahise asiba Twitter ye, ashobora kuba yanayihishe yayigize nka prive, yego kuko nabyo bibaho. Ubundi ntiyongera kugaragara, uba ugiye kuri X ukayishaka ntiwayibona, ubutumwa yapostinze utarabukoreye screenshot ntabwo afite, cyangwa ngo bugire ubundi buryo bubikamo, ubu ntibwakongera kugaragara. Gusa ni umugabo wari ufite abakunzi benshi, ku buryo bishoboka ko dushobora no kuzamubona agarutse. Ikindi yavugaga amagambo akomeye ariyo yatumaga abantu benshi bamwibazaho, ariko nanone amagambo rimwe na rimwe agaragaza ukuri kwe. yego Ngibyo bya Muhozi na X, yego ari izwi nka Twitter. yego Mushakamba rero ntabwo nubwo agiye ndibaza ko azagaruka, kuko uyu mugabo ntabwo arahari n'ubundi ibyo bishobora kunyura ku muvugizi bwa FARDC. yego kandi si ubwa mbere bibaye, kuba yakongera akagaruka nticyaba ari igitangaza. yego wanyemerera tukagana ku musozo? Yego, twagana ku musozo, dore ko maze umwanya munini muri iki kiganiro bitandukanye n'ibyo dusanzwe dukora. yego, reka dushimire abakunzi bacu rero, tubashimire byimazeyo, tubibutse ingingo twaganiriye uko byifashe ku rugamba muri Ngungu, Sake na Bweramana. Tuganira ku itangazo ryasohotse uyu munsi rya Twirwaneho, yongeye gushyira hanze ivuga kuri raporo ibyo impuguke z'umuryango w'abibumbye zayanditseho. Ikindi tuganiriye kuri Generale Muhozi Kainerugaba, ni umuyobozi w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda, aho yasezeye kuri Twitter, akaba atakibarizwa kuri Twitter, avuga ko asezeye, ariko twitege tuzarebe niba azagaruka cyangwa se niba yayisezeye. Inshuti zacu rero turabakunda, reka tubifurize umunsi mwiza, mukomeze kugira weekend nziza. Yari Sentama, mukomeze mugubwe neza, ariko kandi ukanda subscribe, ukanda like, ukanda share, ndetse no kutwandikira muri comments ntimubyibagirwe. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, bakomeze bagubwe neza, bagire impagarike n'ubugingo, mugire weekend nziza.